Hello anak ko, at subsubliman dati ina yung ngangawan na imbag nga nasang bayo kadati nga YouTube channel ko. Tathangaal daw manon sa bali mga video, sa bali man tinapanuno na ina yung ubra nun. Gaputa kwati coronavirus tata anak ko kaya ko kumamati mami pa iti may sa nga kanta kanyayo. Amoyo dati kanta nga do you wanna build a snowman ti Frozen. Dati tinapili nga kanta tanapintas nga kanta dayday. Ti pinamaya nga puta loko-loko dati inayo. Sinukta dati nga lyrics na. Sinukta dati lyrics na. Dati lyrics na ni inaramid ko. Katan, paayang kayo tinapintas ka nga kanta anak ko. Tasapay kumakot. Ma-acceptaryo dati nga kanta, ma-feel yo, no ana maki-COVID, no ana maki ana COVID kanta. Alang arudon good. Hana kang gudon ba tamang rugi, palarayang. Alang arudon karugyan ang kayon, datoy na. Rugyan ang kayon, datoy na. Paunay mo, tagarina, nagbig-video na. Madi mo ma-i-play yun. Dati na, talaga dati yun. Elsa? Kaya't mo ba't agay-ayam? Kan ada di kalsadan. Ada lang COVID kit nagkulong kan. Madi ka pulos, makikithan. Hawam met dehepe di jay. Apay mabuteng ka, apay ibagam kanya. Kaya't mo ba't agay-ayam? Tumaritano kano adani hepe. Agda COVID anak niya mepe. Itago matang milk tea, imadigaya mabaling. Kaya't ko pa'y meti empanada. Lumpia da ken tuno-tuno, hangin der anti-myelin. Mabis-isi na kang unay, awam net makanin, puro sardinas. Five, sardin. Ayan, teka COVID din. Buyak citi binatayin. Madidamet dungdungin. Nakatus-tuso, tuwar nga ruwan. Kaya kot agay-ayamin, lumuwakan anak at tiubraek. Coronavirus umadayukan. Umadayukan. Alan naroon anak ko, tikalpasan na dati music video tayon, sapay kumata na gustuhan nyo, kin i-like yo, kin i-share yo, kin i-subscribe kayo ka dati channel ko. Dahil tangaroon, agpakada kanya yun, to no next video manon. Bye! Love you all anak ko.